Ekstremno desničarska mađarska stranka Jobbik od ovog vikenda ima sedište u Senti. Partija koja Vojvodinu vidi kao ocepljenu teritoriju kaže da ima cilj da se problemi Mađara i Srbije čuju u Budimpešti. Delovanje takve stranke je neprihvatljivo, poručuju srpski zvaničnici. Na mađarskom se kaže Jobbik, a on je izabrao Sentu, mesto sa većinskim mađarskim stanovništvom, da otvori kancelarije 2 nedelje posle one u Slovačkoj. Mislim da nije potrebno tako nešto da se radi, sve se to rešava ovim institucijama našim, prema tome mislim da je to nepotrebno. Dobro, čitali ste da oni kažu da Vojvodinu vide kao odcepljenu teritoriju, odnosno južne krajeve? Jesam i to sam čitao, naravno. Ne slažem se s time. Mi Srbi imamo više problema nego oni. Zato što nas je manje. Ovde u mirna je ovo Vojvodina, odlično. Tu nema problema. Samo ako političari ne naprave neki probleme nama. Njihov politički kredo može da stane u slogan Mađarska Mađarima. Protive se kapitalizmu, evropskim integracijama, ulaganjima Jevreja u Mađarskoj. Nama ovdje neki tutori nisu potrebni, znači znamo mi sami da rešavamo naše probleme. Kancelarija mađarske partije Jobbik našla je mesto u ulici Dositeja Obradovića, Srbina rođenog u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Radit će svakog četvrtka od 17 do 19 časova. Potpredsjednik stranke rekao je da će jednom u 3 meseca i sam razgovarati sa građanima, da će u međuvremenu to činiti članovi njegove organizacije. Niko od njih, međutim, danas nije želeo pred kamere. Potpredsjednik stranke na pitanja nam je odgovorio mailom. Za mene je ovo region koji je bio deo Mađarske 1000 godina i stoga je veoma značajan broj mađarske populacije u njemu. Prema ustavu Mađarske, mađarski poslanik mora da preuzme odgovornost za njih na isti način kao što Srbi preuzimaju odgovornost za Srbe koji žive na Kosovu, koje je bilo deo Srbije 1000 godina. Obično razjedinjeni političari u Vojvodini ovaj put su jedinstveni. Ekstremizam je neprihvatljiv i za demokrate i za naprednjake. Lider Saveza vojvođanskih Mađara ističe da odnosi Srbe i Mađara idu u dobrom smeru, da nema potrebe da neko bude tutor i unosi razdor i nestabilnost. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je nadzor kako bi utvrdilo da li Jobbik deluje kao politička organizacija, što nije dozvoljeno. A ja znam da je danas bio ovdje u posjeti inspektor ministarstva i napravili su zapisnik i očekujemo šta će biti rezultat posle toga. Policija je već 2 puta toj organizaciji zabranila rad i zatvorila im prostorije u Subotici.